Katanat yarap ban penroy ban kentir bat ban de ki mar ki mata ba penmi de ki riulum na kinong kendong jong sarkar India Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India TriFed kabahap ha ka jingpet jingkmi jong Ministry of Tribal Affairs kala pelong ya ka yo pen inam ye ki tiar gitar balashna de ki ti ki jhur bat ki so hamairang ha ka arpun ru terik ujele Hakini ke yo pen inam le penrung dukot ye kinong shna kinong than tiar kti na kinong kendong ha ka TriFed ka ban yarap di ki tiar jongki kum juru ban yo jing hikai ni ki training beper krang bekin penjana ya la ki tiar gitar ya kini ke yo pen inam bat penrung dukot la pelong Hatirot Singh Memorial Hall pending umyong mairang ki self help group kinong rep bat kinong shnatiar nong than pra syang bat mula nagishnong bamarjan kilawan ban shimenta ban penrung dukot yelade hapo ka TriFed uba ar majau regional manager MBMA uba M Dingdo additional DC ki officer ka sarkar jilla na Eastern West Khasi Hills bat ki he ki han ka sarkar India na Delhi bat Guwahati kila don lang ban penchluri kinong rep bat nong shnatiar na kani ka district em điều quay chừng một đôi chừng phí cái ha em mà cái chân các tu các đi skill cái program là đâu thành quả section là dùng section Sila kepala dengan dia nombor kali kepada dia nombor 0533124 Andal ada keren ni apa punya kenduk yang kita. Mo, try ke si em elevate pila your snow, tak ada pila apply. Pun sen ni mat kom kinong rep kom kinong tri ni yo i pada hapan lek wat scheme deh. Takwa scheme ban rep apply agriculture department takwa scheme ban regionally apply veterinary department apply na kawai ka office anta na college scheme at singkam singjam apply na DCIC kumta pa per kinong rep kidan ibuan kijinga pa kinong rep isyam ha kitu ka benta di lingba kami ka CM elevate lingba bala play chief minister jangi mention sem la aina ye ki free pan pensuk ye kinong rep kinong thai bakin la pan apply ye kino ki scheme ki badan haka jingmut jongki link ba ka way ka portal dan ka way ka online platform ka bani ang ka CM elevate portal apply dai na kata kata pun nabi lapoi hang ni bat lala man apply but ni so comment batai ye yang ni apply haka ka sin ka baning kong bani apply ye ki application takat tu kan ni scheme niyo kumbal lain hajar ki application apply ni kan juna man mobilize application tam pokat tu kan ni banai ye kino scheme kumbal ana ka CM elevate. That's why TriFed has organized this mela so that we can find out your handicrafts, handlooms, food products and give a fine tuning to these products and sell it to the mainstream market so that you can get the desired price for your product. And tourism is also related. This product can be connected with tourism also, because if tourists comes from outside, they will definitely wants to have some local products, and if the products are not up to the mark, up to the standard, they will definitely not buy those products.